Rubriku Veliki koraci malog Lovre donosi vam HEP. Više od struje. Zadar je u srcu mome, Zadar je u mojoj duši. Deda, je li moguće da HEP ima brodove? Tebi baš ništa ne može promaknuti. Da, to je HEP-ova mornarica. Stvarno? A stvarno? Danas ćeš to vidjeti iz prve ruke. Provešćemo dan na moru. Zadar je u mome tilu, radosti mi grade dao. Bog Lovre. A šta će vama brodovi? Imamo 15 otoka i brinemo da svi otočani imaju struje, a po potrebi pomažemo. A što onda radite? Otklanjamo kvarove, brinemo o plovnim kabelima, pa baš sad idemo da se strunja mijenjati stup koji je stradao u požaru. Idemo na brod? Idemo, mornari nas već čekaju. Danas nam je mirno more, moj Lovrek. A loviti dečki znaju ploviti po nemogućim uvjetima. Istina. Bili smo vanka po buri od 60 čvorova. A koliko je to? A to ti je dosta jako nevrijeme. Puše brzinom od 110 km/h. A kad tako jako puše, zatvaraju se i mostovi i ceste. A vi ste plovili, nije vas bilo strah? Pa strah uvijek postoji, ali imamo mi svoje puteve koji su nešto sigurniji. Pa zašto morate ploviti kad je loše vrijeme? A da nisu ljudi bez struje. Na otocima uglavnom žive stariji ljudi, da ih ne bi ostavili bespomoćni. A nekad su u pitanju ljudski životi pa ih moramo hitno brodom prebaciti do bolnice. A Lovrek, mislim da smo stigli na odredište. Jesmo, idemo na provu da vidite s kime se suočava pogon otoci. A zašto su bacili stup u more? To je jedini način. Obala je nepristupačna i jako oštra da se dovede do pozicije za popravak. A Lovro, znaš li koliko je težak ovaj stup? 100 kila. Dodaj još 100. Zezac, no oni izvlače van 200 kila. Da, i ona ga ručno ponesu i po 1000 metara gore do pozicije. Postoji li neki lakši način? A nažalost ne. Zbog ovako nepristupačnog terena to je jedini način. Mi smo ovdje gotovi, imam jedno iznenađenje za tebe. Idemo na drugu poziciju. Stvarno? Samo ja vam baš i nisam jak da mogu podići 200 kila. Nema veze, bit ćeš moj prvi časnik. O, kapetane Lovro, dižimo sidro. Rubriku Veliki koraci malog Lovre donosi vam HEP. Više od struje.